Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Na kabenta ban penyak stat ya ke jingtrai ha ke batai ya ke College of Science and Commerce, kemudian hapok mau plang, ke bedai ru jong ke sorkar jela, ha ke arpusan tarik mentau nai wing arajar kat kendai. UMLA ke Mauplang Constituency ubah SK Sun ringkat ki officer yang ketnat PWD Building. Kila let jurip ya kini ke jingtrai kat hadu baki das ngohon ban UI baka kam kalaya Syakman. Labo ya ketong ban pendap ya ke jingtai ya kini ke college hapo kat parabenai. Handai namar baki don ke jing pentot ha ke bor Mariang khamtam ke jingjur Uslam. Kalapen suki no kendiat ya ke jingtrai. Handai ketnat PWD ke labu pat ya ketong ban pendap no house name Arpo Arpway. Bantai ya kini ke college lamang lai pun riu keluar tingkah kapisa ke balawan lengba ke Ministry of Development of North Eastern Region bat kidon sangut ki kontraktor ke bepentrai ya kini ke college. Itu pedang condition. Kedai kedai ka two-story building, kedai ka auditorium, bat jom kedai ka college, bat lor jom kedai dan kedai ka roof truss. Ini sedang mentadang dan sangar pengilia pasti di mentailah. Nadu kopi bila aku tur. Di betau layan dengan step. How benai Oktober kat artering awan mga hang ni kini foundation party. The hadian mga ay ka progress report now MLE kay ka department mentakakam kelaya syasat within 1 month. Then you expect makan ya stat nang ni Syakmat. Kalian coba department kalau ambil bah per stat. Ya kali namar katai gue building di dang kan dia dang yat. Te hakapor bagi bu target di Haban. Ini pendap. Mbak Abdul ila sedang ni kan ni. Di marka foundation hang ni ka khamlong rocky dia. Kham sipor little bit dan rei mentap di la. Progress satu kan ka plin level tindang ni indam sipor so hi. Kami ibai de ban pendap kat ko ni sipor labo. Baik ni. Kani mentah kani belash na di each structure mentah. Kadika girl hostel number 2. There are 2 girl hostel. This one is already in progress, and on the side, which is this one, only the site leveling has been done. I think he will expedite within a few days from now. Next month. Na-try ko bali ako mentan mo sa hantay. Betul. I-have bambu separate engage separate parties. Simultaneous. Yang kanil lagajong kinong try. Yang katay lagajong try. Dapat. Nakaliang kajong ini hadin ba ngila consult by architect ng iba kaji. Telong batru nakaliang jong hima. Ngilap ba kani ka jaka kadai fit namta ka playground jong college. Namarkat kani ka college la namdon playground. Kamut kan kam jenjari ki kena iwan kelas ang niru. Te yamanta kani construction kadang ya. Te kani ka benta ka donru kani ka lalong no kani ko ka umpok liu mo ka ba don ha kani ka jaka. Te long nakaliang ka jongi jing sisang imda mut hi ba kan dak pen kata lene pen sniu ya ka Mariang environment. Te ha ka ju ka poru kenang bakan light kata ngi menta namar balarang uslap ngin pen ai no da kan kenro kenang ba kan laj bantu sya kan wa kata ka de jing smu ko jongi namar menta ka larang ka peneng tin nakal yang ka jongi ngin sapej ha kan ukur kom ka bangin le bangin develop kenang ba kan kata kan ka Mariang environment ti tang kata hi nakal yang ka jongi ru ngi pau ya jing sultanat ning ski nakal yang jongi nong mi khamat MLA ti MDC ro i belong ro inventory kumju ki menteri baro kibadan lang kan ke por kirang ba snong ki basan nakaliang jog hima akan ke por
bat kumju ro i SE sare SE dan lang bat ngi hagane ko por ngana semua komen do ta ba ka kam kala ya chakmat kumbong i sare mele mene ba ka kam menta kala ya chakmat teng kremen skam hi ba kane kan yai piteng bakan nang ya chakmat ya kane kan ro ak jing sisa kan nam da sempor hi tang sula rang ka beneng ngilai la ban approach ke GCB sathi sapo kane ka jaka ka bagi batu nang te na jaka construction te kane kan nam sempor hi trai kala ban sempor kumba arbanai kemudian by February first week February nang try more or less ngilala ban le ke kam nak liang ka jumi abangi kini ki kendo ki batu nang ni bat kini ki kendo nda juru slap ura sikiwa te kitu ki jaka ke ba shong ki dot li ki do wa te kidamno abakidamno te kitu ki wa ki jendong bat ki ni ki dot li ki do no te nilai tho chapo ke department te hadin mentan spang nilai kren bat ki ni ki officer jong ka PWD ke tho ki ong ba ka jing thui ko long ban chna ka structure nang thin room ban retain no ya uni excavated spoil bami na kini ka project bat ha ka jo ka por jing tmu jung ki ko long lada ni retain nang thi in pentut lami ki we pat nang ni kani kan sakalong ka chakai le kai namar ba ka college hi kum ka playground te kan nomlong ka college te ka bangi ju lap ngi borbor ka bangi nang ekren na kini ki singi ru ka long ba balai ki youth jongi ki sange ban ni le kai tang should pass na college ka long mangim don ki facility kim don ki playground kim don ki madan football ki babyang kat ba ki dang le class ki dang don ki madan football ki babyang te le si hang ni pat baka dei hasnong ti kani ka madan la ban yo ban practice ki khna shnong ro kan long ki jingkurku ti nga kerpat ikini ki officer jong ka PWD ban employ kat bala ban chna ka structure nang tinarum shwa bakan poi kani kaliur jong usnem arhajar arpho ba kini ka jabo bro kini khndo nang ni kanum yo ban tu kiwa te nga try kita kila shimkhia bat kin sle ki ka badan kam te ha ju ko por nga yatu ipi mene how October ngala daptan yak ni kum bakalong mentaru how ni November khat lai turing ngala daptan yak ni kum bakalong but kini ki jingtan from a drone through a video ngan aya fi barok kai namar piru fi de bni i pai ba ki de bni i ba kani ka jing chna po mo flang kaya step ngairo ifisia kaya step ya Abdul yon nang ni ro indang per step shushu ma Abdul ya Abdul indang per step shushu ban ngi kimi lenti ba hakapor ka balabu ya kani ka project on pendep ho ni don ni slippage shibnai arbnai livenai saubnai do hadu nribnai ya kata tu umla hi ban ya len ni kita kidon ki jing tu ko ang ni ang tai tengah ngi scam lembai slippage iba san ribnai do ya kani ka project ngilala ban pendep ba kan solong ka jingkurku ya kini ki kena samla jungi ni ka than ki bawan na yang beduk ban yo ban peteng ya ka jing puli apo kani ka college ka jing tmu jonga man man pe ang ni ko long ban yo i dalang jong ki khmat ba kani ka jing trei ka yaj ni em ka don ni em ka progress kumbanga ong ipi mene kumbaka long hi menta apo shibnai nga 1 nai October ngan sedang bat menta nai November ngai i ba ka jing ya jong ka kam ka yaj step pa lanon pai kum ka tei ka boys hostel ba ki mentang tei hauni nai baladep ka progress ka long de kumwi pat menta ka progress ka ya step pa pai kini ka HOD quarters hang ni ro hakapor bangawan mga kini ki walling patle menta pat kini ki walling la dep ti kani ka additional building jong kani ka part of the HOD quarter kani ro ka plain area ka tu por 40 foundation ro menta ka la pai ka plain level ti ngai I'm very satisfied with the progress of the construction lano kan bu thong bat pendap ka jing bu thong ka long khat pra banai no nu banai February arajar khat pra 18 months from February 2018 tang ba ka di ka ta mo ong fi de maybe plus 6 months apart from that for unforeseen reasons that may come up kumba kana klur kan ni ka katay 36 sanction jong kani ka 36 full project ka 36 tangway kontraktor na em gidan sangot kontraktor boro sangot kiyat bet boro sangot kiyat bet menta kumo ang MLA Sarmentan nadu baki mo mai iwan kumjuro na kaliang kahima
bangi wan man nagawi kapor sagawi kapor lebat menteri bla menteri soalia bat ki babon hi ngi wan kum ne te ngi I ba ka progress ka kaya te ngasung men namar kata bi MLSR mentaka sngi simkhia bat kum jo ron galeng hima nagawi kapor sagawi kapor simkhia te ngi I ba ki tre hi kaya state maka ji si ngila ya ketika project hi nadu ba ai ki bo order ngil sawut ki kontraktor kila along in progress TPE ketika soil condition hi kalau rocky kam de kalau soil it takes some time and moreover hinda pe ya ketika jinglong jong ka suñ beneng hang ne Meghalaya last year pi uslap udap continue hadu November ti kadon ke jing thut kebong I sar mene slippage ketika tak tin rei ki kontraktor hi ki klem sange taw kiat Jika ni kajian inspek besar berkajin ringdur kajin iru kali one of the factor kaba push tu kumta ho miru dia BI ban push kontraktor tergi kontraktor simkia ya kami tekemo yang sar minta baka progress kaya ba tegi hope hi ba kanamdan kanu guru kajiwet kajin thut nakaliang jong kali kemariang namar how do step ngatrai hi menjur hi baro khaj buswak ukam jur berhadu brai Oktober manhakani adu November tu nangมันjuga jingkeli jong pi kalong ba ho kadai ka jing simkhia collectively nakaliang jong inong mikmat jong I isa MLA bat kum jo ro I MDC menteri bla bat menteri soalia bat kiwe de kani barok kalong collectively jing simkhia lang jong barok hakabi de progress ka bahai samlang mo flang kadai nak kam tungjam kidai kini ke bahai jaka te kinu ke ba jaka hi ka bha thungkam thungjam ka dei banwat chita ya ki ni ki qualification ke belong possible ban ne mo menteri ka dei kamta yule se ki samla karno ka jing mentoi mat maradet ni ko college kamta mi ki brio jo ni ka than ji fi ko molong menta kani ka than 4 don college bangi don college ka dei tangka Crossing Christian College po mungap marka Crossing Christian College mungap ro ka dei tangka art stream kembalong menta hendai kani pat kadai ka science and commerce menta hi kinu bakwa pen beteng ya ka jing puli ya ka science but commerce ki hab de chilo ten ri menta ka jing don jong ni ka college ang ni ka long ka jing kurku om tang ya ki khna ki ba marjan ba ka snong mo flang hendai ki khna boro jong kani ka South East Kashmir district ka badon nang ni ka East Kashmir district ki bawan na yeng beduk ki bak ploy ban peteng ya ka jing puli nakalang jongangan persyang man yakren ya kata namar ba ka julang I berbor ya ki kena ke badai na ka tu hak ba ka ni ka college ka don kadai bandon ka reservation kerpang nak mentajong ki banyo ban peteng jing puli inap ya hap yakren kata dia ngam tarai ban la ban senang los nem arpo lagum nu da ka step ya ru arpo namar balei ngong fi ki infrastructure ngi la ban penbiang henry ki jing don kam ban tungi ki lecturer bantungi ke principal kan simpor te nang taru bantungi ki administrative staff kataru kan simpor te lak bastet tam lagnu arajar prowaite ngatrai lala mandia kata de ke bastet kajiwan junga mentang ni ngai I baka progress kadon but haba ngan but dia ni kani onda ka process kala don kumba 75 80 85% kala de ka poringi pat ban movie government ban pen state haki badai ki bai pat ki benta kani ka date only infrastructure riban pendet ki bai ki benta pat light appointment of lecturer appointment of principal appointment of head of department of different subjects tanga po ka science ro ngidon physics ngidon chemistry ngidon biology tang tu ngidon bandon head department separately ta commerce ro kumjo te ban pen state itu ibenta knang but everything will be in order for starting of the academic session by 2021-22.